Dolazimo u Zagreb, skidamo majice u H2-u. Skidamo majicu u H2-u, teraju nas, oblačite majice, niko ovdje nije skidao majicu, ovo kao normalan klub donekle, nemojte ste seljaci, jedina 3 Srbina i ja, 4. na pola, kameleon klasični. Idemo taksijem. Taksi dolazi, Ksenija je zvala, vidi lik srpsko ime. Odakle ste vi? Iz Beograda. Vaša vožnja je završena. To je najgore iskustvo, lika se izbacio ispod nekog mosta. Znaš gdje nas izbacuje? Ispod Savskog, gdje su sve, fast fooding, znaš. Izbacuje nas ispod mosta, ja isto pijan, ne znam gdje sam, niko ne zna gdje smo. Lik nas izbacuje iz kola jer je vidio Ksenija, kao srpsko ime, what the fuck, jer je čuo Beograd, nebitno. Ovaj prepijan, ja donekle, mogu da ga pratim. Nekako se spawnujemo ispred moje gajbe, a njemu se ta riba nije javila. On je imao noć pre nešto s njom i nije mu se javila. Ne Ksenija. Ta riba i koja živi pored njega. I lik ble ispred moje zgrade. Ja idem kod nje se zgajbi. Ja rekao, pa kako da ideš ovakav, vrate, riba spava, niti se javila. Boli me kurac, ću ubijem vrata, ću prođem kroz vrata. Ja rekao, brate, juče si upoznao, ne možeš. Hrve, veruj mi, samo vidimo se ujutru, sutra, ja idem sad. A on kad je 10 džabe. Ne može deši. Džabe sve. Veruj mi, evo, telefon, imam internet, vidimo se sutra. Dobro, Andrija, laka ti zemlja. Odlazi Burazer. Laka ti je zemlja! Ti si otišao. Kako sam otvorio vrat? Ispričaj. Ja sam mu pokazao trik kao što ja nemam ključeve, možeš da otvoriš ona klizna vrata rukama i baciš ga na senzor prst i otvore se vrata. On je broj 1 provalio u zgradu. Hvala MUP Srbije. Jebi ga. Ovo je kucao na vrata i vređa ih. Što se ne javljaš? Desi, ne, jebo si vam. A znam se ribu radi. Zato te šalje ove poklone rođendanske. Šta? Ma ne ta riba, nije to ta riba, to je druga. Ma sabi ti nije... Devojka spava, radi 9 to 5, normalno upoznala vaj, A on panu tu treći dan. Hoće malo, znaš, kao srpsko seme u sebi i idem radim sutra opet ovo ono. Riba radi u kafiću. Zaspala, spala. Ovaj provalio u zgradu, nabija na vratu. Urvo, jebim ti mater, otvoje vrata, šta ja, Kako ne možeš da mi otvoriš vrata, ko da su u braku 20 godina, znaje 2 dana. Zove me, šta bre, sad ću ja uđem, Tad me zvao, i znaš što, upenje se na sto, onako molim taj da barem zaspimo, ja da spavam, neću da spavam i na stolu skače pa je Devojka violated, onako kao, jebote, who expected this, niko. Ali ona je pristojna, ona je otvorila vrata i opet primila kurac nakon što je vidjela rulet. Znači ne,